haimna je gima I zai haimna je klum azizna owang rema zai main cheuke jing kai set kum changna jang kai kana damai gigo Zeme news man sa Zeme kone ine haimna hangel yagai dara dele zai man sa pogai maksoge haimna je video light banai share te gara hange kyam gai dele Union Agriculture and Farmer Welfare Minister Narendra Singh Tomar ne danain cheuke jing kaisro kumchang na jang kaikna takmai ge Nagaland state ge wangkeu gai je North East state je Nagaland state ke machi kyak ling razai bagante razai halu bamte ra hange bamje ilang lei je kachele Union Agriculture and Farmer Welfare Minister Narendra Singh Tomar ne saje India go government je India go Prime Minister Narendra Modi ne North East state ge jai India ram ge halu ta te te me hange pnui hange kachar rangkang je pain tora hange ning zela muile je kachele zai iron namak je India go government mena North East state ke state sangni ge agriculture halu tate ma hange fan pe rahang banai scheme gi ke je pe rahange ning lamui zai CIS technologies du wangchang rahange te gule je Union Agriculture and Farmer Welfare Minister ne sali Zai Nagaland state ke naikum kumchang na jang kai kana cheu ge teuze kamne be drugs ka chebe Nagaland police mena nimong be mi krol hai ke je kreus na je lang kai set media gumbe Nagaland police mena teuze kamne be drugs je Nagaland state ge nimong dle je ka chule da na ge Nagaland state ge international drugs day bam ge za drugs day chitau gai be mai ge superintendent of police narcotics sil badang jamir ne sa je jikum te ti be ting kum chang na jang kai ke cheu ge ne chu je hanai kum chang na jang kai kana cheu ria chang ge Nagaland state ke Nagaland go police mena teuze kamne be drugs nim pepse pe mi je 117 crores 28 lakhs 32,220 ria be nim petle je ka chule Zai Arunachal Pradesh ke public toilet ke chebe kambai biki ge mina hang kapene krozo biki la kai be bizigine Union Minister Kiren ne authority mze aipopeze proper action nu rahange rangai dele je kachele Union Minister Kiren ne go Twitter ge rogai je aipobe photo je padage wangchangai dele je kachele chipo zigene department mze aipopeze action je lu rahange rangai jaipa krozo biki hange chai ki ge bam rahe rahange rangai le je kachele makti je na pana aipope du je action lu le je kachele jai action lu rabe ka chebe za lak be rabe mak je kakne pchuma ibe ka te ga raza lung rabi si je kate ga rakole je kachule Zai Manipur Sataka Junheboto district ke Mailuka Tingruin do hang dibzigne Zna incheke zi inkaisna kumchang na jang kaikna Mamai ge CDPO go office je Meina main siani dele je kachule Zai CDPO go office kange garim pui bamzdu Meina te takamni dele je kachule Zai Manipur ge former All Manipur Working Journalist Union President Bijoy Kaching Tabam Kachebe Pebnai Standing Committee Member Lema Pobam Sanjit Kumar Singh je Manipur gu police mene nimni dele je kachele Zai pnai ne nam kyang na UNLF United National Liberation Front kyang na da ge link te je nam kya kanang bra samre me paurogai be bizigene Manipur gu police mene chidawlu je pnai je nim dele je kachele Zai mara sam pau mene sa je pnai je Manipur Bisnupur Bazar Ngaikong Crossing Tidim Rotaigine nimdele je kachele Zai pnai je UNLF Publicity Director Myanmar ge bampe Command of Sakenta teukule je kachele Zai German gede gera hang mena poine peting kumkum suruko cancer ranen raja chai rate je bamdi be poine ne pe puinai pe dage Harley Davidson motorcycle gari poine 3 kan zube ngogai ne khsang leje rangai be dele penana ipo samje pe dage zai pe pui dage rang changai be bizigene pe nai pe puine social media ramege ipo be samje poster gai be bizigene German gede gene pe bam ka cham begene bai chang kai ra gume wanglu je chipo rahang poine peting komkum suruk kensan ranen razabam poine duze peze ngoze plungwang changze pi gaira hange talia de leje kachele
ai gena main cheke jing kai set kumchang na jang kai kana damai gigu Zeme news man sa loi gai dele nang ni ne pigai jang king gai be biji gene hai mena ja to dele jai hai mena ja klum dele